Kembali bersama BC Production. Semoga terhibur selalu. Kak, bangun kak, udah siang, molor mulu. Iya deh. Ika, ayo bangun, jangan molor aja. Babe udah bilang, lu jangan begadang. Ide aduh babe, aye masih ngantuk. Tadi malam aye tidur pukul 3. Molor boleh aja, musti tahu diri. Anak perawan banyak pantangannya. Dasar orang tue enggak nenaui, baru tidur udah dibangunin. Molor mulu, cari kerja sono, ntar rezeki lu patok ayam lu. BC Production. Asik. Apalagi perempuan, molor jangan kelewatan. Banyak molor, jauh jodoh dilangkain setan. Nape babe begitu? Kenapa ngomel melulu? Banyak ngomel, entar babe cepet tue. Molor tengah hari, muke nggak berseri. Babe kuatir, entar kena biri-biri tembem lo. Mulai sekarang aye mau janji, bangun subuh pukul 6 tidur lagi. Oke gile lu, mau jadi perawan basi lu. Ih babe, gini-gini kan anaknya. Ika, ayo bangun, jangan molor aja. Babe udah bilang, lu jangan begadang. Ide aduh babe, aye masih ngantuk. Tadi malam aye tidur pukul 3. Molor boleh aja, musti tahu diri. Anak perawan banyak pantangannya. Dasar orang tue enggak nenaui, baru tidur udah dibangunin. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. BC Production. Asik. Apalagi perempuan, molor jangan kelewatan. Banyak molor, jauh jodoh dilangkain setan. Nape babe begitu? Kenapa ngomel melulu? Banyak ngomel, entar babe cepet tue. Molor tengah hari, muke nggak berseri. Babe kuatir, entar kena biri-biri tembem lo. Mulai sekarang aye mau janji, bangun subuh pukul 6 tidur lagi. Apalagi perempuan, molor jangan kelewatan.
misteri